So, Sea of Galilee, Galilee is a vast territory and also a great harvest kay Sigon, no? A very great harvest sa iyahan. Ayan. How is that related to the mission of Jesus? Why is it nga imbalhin man siya tungkol? Ika sa Nazareth, paingon sa Sea of Galilee. Because that will fulfill his mission. Because that is very strategic. Strategic, no? To proclaim the good news at the Sea of Galilee, the Sea of Galilee, along the Sea of Galilee, where he can also get his fishers of men. Really fishers of fish, but fishers of men, no? That will be a very great lesson for those evangelizers, those who are spreading the good news. Nang siya iplano na mapakita. Just like also you are ang teaching mo ni Jesus is not karon ba kana bitaw direct bitaw nga tuduan ka unsa ang evangelize ng tao. Yang ipakita sa parable, i-demonstrate niya sa kanang ordinary nga ginabuhat. Like for example, they are all fishermen. How could you the Sea of Galilee? So may na-expect na yung mga tao. Fishermen yun. Kaya during the time, wala may uso pa konta kayo. Or sila mga pobre man, may barter-barter na sila. Kuha sila goods sa dagat, isda, barter nila o wheat para sa bread. No? And then after that, or karni, sheep, meat, and so forth and so on. So, naagad diha ang dakong harvest, na strategy niya. No? Strategy niya for one. And then, he started also the mission after he heard, no? Started the mission after he heard na si John was arrested. So, meron mo ng indication niya na I have to continue. Because, ang initial proclamation sa repentance and faith, no? You have to repent and believe in the gospel. I ask you to be baptized in water because the baptizer of the Spirit will come after me. He cannot even untie his sandal. He's greater than me. So, he started the mission. Okay, he started where John left. And then John left, the kingdom of God is at hand. Believe, repent, and believe in the gospel. So, tuon man, ito siya sa iyang mission. Kaya nga naman, kung mag-mission ka, dito yung ka sa dagang harvest. Kaya kung mission sa kananaang dito sa bukid, na may tao dito. Diba? O, may livelihood dito. Ito may livelihood sa harvest niya. No? And then, Galilee is an old territory. No? Daan ni territory as prophesied ni Isaiah nga mo ni ang Sibulon and Naphtali. No, mo man siya, no? Then iya na yung gipang after he proclaimed the gospel, he called, no? Come after me. Or come and see. Come, follow me. Ang tawag after me. Because ang leader mo sa una is that magsunod-sunod yun sila sa ilahan. Ano ang mga disipulo o sumusunod? Magsusunod yun sila sa ilahan. Master din ko nila magpauna. Sunod-sunod, mga lamigas. Oh. So, for us, it reminded us na we are also old. We don't settle in our old place. No? We don't settle in our Nazareth, in our Jerusalem. But we are called to go to Galilee.
We are called to go to Galilee. Do not settle for your old self. Do not settle for your kananang pride. Do not settle for your old and usual na mga batasan character. So, sa last Sunday, we should be childlike, not childish. We are already old, but we are called to be a child in Galilee. Because Jesus is there. The vast harvest is there. Ang daghang tao po dito, if you want to serve, you go to Galilee. You have to humble yourself. Amen. You have to go to Galilee. If you want to serve, you have to go to Galilee and humble yourself, and then leave your comfort zones. No? Leave your comfort zones. You are comfortable na ako. So, okay na niya akong servisyo. Tama na dyan ko rin. Maura niya akong servisyo. Maura niya. But you are called somewhere. Tiguang naman ko. Dili yapon. Remember, see, Jesus is 33 years old. When he proclaimed his mission, na siya, 30. Hindi pa din 30 kay napay iyang mga preparasyon. Naka-mission na siya, 31 or 32. And he's in a hurry. It goes beyond sa iyang gustong buhaton. He went to Galilee because of that. I can do more to Galilee. I can do more. But then, sa ato ang mga Christian community, what are we doing? We have also comfort zone. Tama na po, ani. How could you build people? How could you encourage people? How could you inspire people? Kung ang imong model sa imong kuwan is mamili ka. Kung ang imong model sa imong servisyo na ay limitasyon, how could you serve people? You cannot serve. You cannot encourage. The only way for you to encourage is let the Holy Spirit just work in us. Let the Holy Spirit work in you. Just say yes. And let the Holy Spirit work in us. Then people will be able to see that we are no longer the ones working, but the Holy Spirit is working in us. God is working in us. How will God work in you if you limit yourself? You are acting as if you're God. Because you are the one deciding. I called you. Diba? Para mga bata na mo, mga sabi, apo, tawagon, kausa, kaduha, katulo. Tigil mo doon. Because they're limiting themselves na magkula pa. They are limiting themselves, their time, na pwede pa ko manarapo at 7 o'clock. Alas 5, gitawag na para manrapo, ako gyapon. Hantod, hapit na ang pangaon, ayaw pang manrapo. Because they're limiting themselves. Just like with us, yung anak ka. No? Mañana. That is the calling of the Lord. And then, hingon siya nga, gatamon-mod ka, gaduda ka sa imong capability. Tanaw ni mo nga di ka may palo. Tanaw ni mo nga, kanunay pa mong napamoy diferensya sa imong asawa, sa imong bana, sa imong anak, kanunay pa mong lalis and support and so on. Then, let God work on that. Kaya nga siya nga, I will heal you. I will heal you in the process. Just like people are not working and not volunteering to work in the evangelization. Stagnant yun sila. But then, you try working in the evangelization, mahimo kang household leader or discussion group starter lang. Makita nimo problema sa mga tao, mas dako pa kaysa imo. How will that be? Ma-encourage ka. Sometimes, magluod ka nga, ako pinaka uyamot sa ining kalibutan na, ikapasan ko sa akong problema, dapat tayo. Ato ka dito sa small group discussion sa service yung kita nimo dito mas kaanta na lima. No? God will heal you because God will use you and inspire
and bring others to Christ. Isa may mo prove sa mga Kristiyanos, iba kita. Pamilain. This is now an opportunity for you after this Bible seminar. Likas dari pikas dalungan, lusot ng pikas dalungan. God is calling you. There are only two callings. One is the first call. Second is the final call, patay. Asa ka, karon, God is calling you, always calling you. Di pag ka manarato. God is calling you. Di pag yun. There's the final call. Jesus, the great light. And dito siya sa, light siya sa pagan territory. Light because nag-announce siya sa good news. He does not stop. He is waiting for the people to arrive. How many times nga we're waiting for the people to arrive sa atoang evangelism, sa atong Bible study, sa atong kalihukan sa simbahan. Pili lang kita ang nag-wait even Jesus. Sa primero niyang pagsangyaw sa mga katauhan, grabe niyang kulat-kulat sa mga tao. Dugay mo ako. But pag nakita na nila nga naman ay pagkaon sa alpa, naman ay rosaryuhan, naman ay panghatag na ay hapang mo ako. Wala naman si Jesus, kaya manghiling na siya. No? But He is waiting. And also for the people to arrive. Goes to the people. Dili pa rin na may problema sa pare. Mga pare, come to my office. Mga leaders sa community, mga leaders sa lay organization, may problema sa mga members, may say, you come to my office at 8 o'clock. Mo ko na yung saktong buwan ko na ito as leader sa community ni Jesus. Yung pan ni Mateo, dili ka na mo'y mao. You go to the people because that is pastoral. Remember, the parable of the lost coin, the parable of the lost sheep. Ano na siya model sa ato ang serbisyo? Pastoral. Dili ka lang come to my office. And participative. Kung sa ibuhat ni Jesus, what to his barangay? Mo-participate siya dito sa state of the barangay address. What to siya sa sinagogue? What to siya sa all-in-EP? Family planning mo na si Joy o si Angelo, ipadto sa all-in-EP. Dili nga, awa minabuta na, mura na yung community. Mura din. Jesus, nag-network. Nag-network with other people. No? Entertain pa kaya na niya ang mga Hudyo or mga tax collectors. Mo pa ganiyang gihimong disipulo. Wala pa niya entertain na, kung may tabo, wala siya tax collector member niya. Wala siya doktor. Wala siya sa kiosk. Diba? Wala simbahan, madlong sila sa politika. Hindi man hugaw ang politika. Ang politikas man ang hugaw. No? Madlong magka. Walang, kung kayo, controversial kayo, kay kumpetag, ni minister kayo, papawag kayo ni minister, kay mag-barangay captain. Yan ay papawag mo nimo. Diba? Yan ay paundang manimo o kanang servisyo kay nag-vice mayor candidate. Yan naman. Hugaw na ng politika. Diba? Naging network si Jesus. Mabitaw nang napasok Jesus kay grabe ang networking niya. Sa kaso siya, di ba ka, mayon nga, Jesus, pag-istoryan lang diya para akong servant na ayaw. Di ba nung ka sa centurion, na pagan, hindoon sa iya. Kaya pag humana na, iayaw niya ang iyang servant. Wala ganun si Jesus. Istorya lang, o sige, ulit na dito, ayaw na iyong servant. So,
in our daily life, God should be our life. Jesus is our life and guide. Because Jesus wanted us to change. Every time wala ko sa Nazareno, usara, dili ko healing ang tuyo sa physical. That is already secondary, tertiary. The most important is the healing of the heart. The healing of your character, because everything will follow. Diba? For example, nasa El Salvador, kanuning hands up siya nga, brother, kausapan mo ko mahil sa ako, kuhan brother. Kana ako ngayon ma. Kausapan mo, brother, pero lang yan. Pila yung dati mo? 65. Mayroong healing siguro, ang puno ni mo nga 65 ka na, o tiguang ka na. Mahil ka na. Diba? You are really old. Ano bang matayo pang hindi mo na mabalik na imong buwan kay kanang luag na ang imong ka sa imuhang buwan, imuhang tuhod. Better for you, ang kunon nga tiguan ka na, ayaw na pagkatkat, ayaw na pagkiat-kiat, ayaw na kaulitson, ano mo rin, importante. That is the change of yourself. That is the first thing you will do. Every time ana ko ni kana sa Nazareno, devote mo sa Nazareno, change your saying mga pagkakas. Kami yun. Muy importante. Then, you will become the light for others. How could you comfort others if you have not been comforted by God? Ang imong gipangayo is kanang laptop, ang imong gipangayo, cellphone, comfort ba din na? Ha? Kung man na siya kanang makapay-spoil man na. Comfort is, Lord, gusto kong laptop, bato ako'y kwarta. Oh, comfort ni Jesus ay lang pagkabalaka, kay tagana ka ng kwarta. That is comfort. Lord, diretso dayon, mga ugma na lang yung laptop. That is not comfort, that is spoiling. And then, community life. Mo ni Matthew yun. He wanted to strengthen the early community under persecution. Those are converted Jews, no? Katong mga Jews na convert. Now there is resurrection because they accepted Jesus as the Messiah. Nga nabanhaw. Nasuko og mayo ang mga Hudyo. Muna sila bugal-bugalan sila, batuon sila, mga Christians na. Muna gusto suportahan ni Matthew. No? This is one of the teaching sa community life na iya gitudlo. Kung sa may tudlo niya, change yun sa imong kaugalingon. Kung sa maka-acceptan ka, Jesus is the Messiah, Jesus resurrected to redeem us. Nawaman mo, sabi mo, kinabuhi, kisa may matuo sa imo. Na ang Messiah, nakausap sa imo. No, hindi mo tuo. Jesus mo na si Matthew, matiyala ka sa Matthew 1 verse 1 and 17. Iyang iskutan ang genealogy as gikan si Jesus. He is the son of Abraham to prove nga Messiah siya. Amen? To prove nga Messiah siya. Muna na sa genealogy. No? And then yung siya nga, don't worry. Sa inyong personal holiness, sa inyong pagpanikamo to change, you are the soul. Kanunay natin yung balik-balik. You are the soul. At the same time, if I am the light of your life, you should also be light for others. Personal holiness and evangelization. Huwag mo nito pasabutan na. No? How could you be the light for others? Then you will be evangelizing others also. No? Then, from Galilee and beyond the Jordan in Matthew 4 verse 12. Apil mo gyapon isa to, katong katapusan nga readings. No? It goes beyond, it spread. Muna matiyala ta sa ato ang kuan, usap ko na, no? Example sa ato ang Bible study. Pilit na mo spread. Pwede ka mo, tagsa-tagsa sa inyo mo ay maka-tubagan na, ngano. No? Because we have not spread
to beyond. We have not told others. We did not tell other people that there's something like this happening here. We are really comforted na tas comfort zone nga mabuta tagtulog at tuig, upat ka tuig, kita na kaya po yung magtagbo. No? Tingnan si Jesus, it goes beyond. No? We have not one. Like si Mel, kaya nakadala siya, kila ka po. No? That is what happened. I have to be honest with you. No? Remember, I'm preparing this lesson every week. And then, nothing happened. Dili na din ko masala. Dili ko masala sa inyo, no? But I have to tell you honestly. Otherwise, mura na gikaon na to ato ang ititsing dire. Mura may tabo. Di ba? Mura na tawag, hypocrite ba? Hypocrisy. Istorya ka, ang iyang pagkaman, wala tayo may tabo. Di ba? Sama na siya. Undang na lang ta. Mas may pa. Amen? Amen? Amen. Hinay kayo, basing nasukok. Amen? Amen. Ay, huwag kasuko. Kaya tinuwag mo gina siya. No? From Galilee to beyond the Jordan. Love their enemies. You have to love also your enemies. Because from time to time, kaniya itong nagtrabaho, dili yun malipayon si Satanas. Daghan yung pamaagi nga, dautong ta, i-discredita, both sides, religious organization, mga atong kapariano sa hindi ka masabtan, ang gabuhat at tanan biya itong gabuhaton diri ato biyang ibalik sa simbahan o doon ga iniset na ta diri sa gawas. Kaya kung magpa-approve ito at ila, doon kayo magpa-approve. Na by virtue of our baptism, we are called to evangelize. But ang atong harvest, atong ibalik dito simbahan. Dili pwede nga ato taguan. Dili pwede ato tagugan. Dili pwede ato ang i-maintain. Ibalik na ito dito simbahan. Kaya saan ang pag-renew, pagtubo sa simbahan? Otherwise, mura ka gabuhat o imong simbahan. Amen? Ibalik na ito dito sa simbahan. So, therefore, ang inyong gisgutan, ako nang nasummarize siguro, amen? O napaywa na ako ma-take up. So, kanila akong kuhan sa inyo, tapusan, God is proclaiming the good news. He is still proclaiming the good news because by virtue of our baptism, by the redemption He made on the cross, wa tamo man ang mission. We study in the Bible, and the Bible is still very alive today. It's very alive. We need to follow that. And then, He is calling us. That is the question. Nakapatid ba ta siyang calling? We need to listen some more. Listen, Lord, asa man ko butangin. Kung sa mani, makaya ba na akong i-obili? Anyway, mag-yung ka, tanungay sa ako dito. And, we don't forget to pray always. And thank you very much. God bless. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Pagka na ito, pag-ringon o pag-ringon.